singbu kulai oina sinara mitam miyang mathak tami wat minai tathali amadi tamsi raba mi hat mi pun kaya tathali ating mathaw ati singhaus raba nei lamdam mathina hingmin nariba manipur miyang pun naput khibata bani atiguma manipur mut khibaya bagi phibam dalaba kanala su kandi nangai loiraktraba ahoina dum hena hena manipur muthat naba thawang lagliba athidagini miyam na launa rakiba ai khoi ni nga ai khoi na pajarage ithana ithana sanjarage ai khoi ni thangha ko thangha khel ki sanjarage hanu launa rakiba atigum ba tamsi ba mani ko miyam na thana mo hona rakiba thora ki mayota anta matira kinang anta minari ho tanglo puru na mata amata oi na kunna puru apun bagi khola na sinana ki honje hal na launa ki mani ko na
ประมาณจะถึงประมาณแบบตอนนี้ฉันตอนเรามังจะถึงประมาณKumulang ba kung gusto pin ko nangyari? ada di sudah tahu ke dengan itu Manggi. karena memang dah tunggu di mana ya tuh kami sendiri ini tunggu teman-teman dia main kalau ya ini yang Namun sudah kuda letak menyerba kalau buruk saja apa program posisi ini punya mercy apa tadi kalau ulah mercy kuda hendak lakukan ini belum tercapai jangan kita menyesali saya apa proses kita awal efektivitas United Clubs Organization Abuko
September tarang installation in group na lahat sunod sa Cebu, Mayo Media na karawang sila kung ano ba sa sila ang gawin karang pagkakaroon ng pagkakaroon at process of December 1950 at sila matutulya ko sa pagkakaroon sila at kasi makala sila sa video manunalalong driver sa jagay pa rin pandungam daw bagi jaga to ato daw mulai na kaya wala na hindi mo po mga mamagay nila ito okay dapat yung bagi Nagtampas yung pinaraba, magpapagya, magpapag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 
Kaya naman po po sa maghawarin ko at pinagpapalaw na rin ko ay kung yun na ay kung yung pansirin sa ating sabi kasi ay kung yung pagpapalaw sa determination magkaroon yung ating number nila Asibumba, tapos na ba, manipur niya, Nak kanda sebab yang naik bensin lapan gitu. Nam kaya lagi lapan bensin. Naik bensin jaga ayo ni peduli dulu kan tapi untuk berarti.